شرایط کنونی رشد تکنولوژی‌های رقمی شرط اساسی رقابتناکی اقتصادی به شمار می‌رود. جمهوری تاجیکستان نیز در جاده گذارش به رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. هنوز ماه январи سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد تحکیم اساسهای اینستیتوسیونالی اقتصادی رقمی، رشد اینفراساختار اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در تمام قلمرو مملکت، رقمی کنانی ساحه‌های اقتصاد ملی و وسعت بخشی روند عملی نمودن حکومت الکترونی به حکومت مملکت و ساختار مقامات دخلدار سپارش دادند که اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت تأسیس داده شود. ابتدای سال 2024 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شد. همین طریق سال 2024 با تشبث و دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نمود. سمت اساسی فعالیت اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتداری دولتی در سمت حکومت الکترونی چی است؟ به همگان معلوم است که 27 مارس سال 2024 تحت رقم 798 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باید به مسائل اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شد. در اساس این فرمان اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را همچون مقام وکالتدار دولتی در ساحه اینوواسیا و تکنولوژی رقمی آغاز نمود. یکی از وظیفه‌های اساسی اجنسی اینوواسیا این اداره و تنظیم روند رشد حکومت الکترونی، یعنی پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های دولتی رقمی، استفاده حجت‌های الکترونی، امضای الکترونی، گردش حجت‌های الکترونی، تنظیم مرکزهای یگانه تماس میباشد. یکی از هدف و وظیفه‌های اساسی اجنسی این عملی نمودن حکومت الکترونی میباشد. حکومت الکترونی این یک جزء مؤثر مکانیزم تطبیق مناسبت‌های مقامات دولتی با شهروندان طریق استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی میباشد. تهیه و تطبیق سیاست یگانه دولتی در سمت اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی، تشکل، اداره‌کنی و پیشبرد روند فراهم‌آوری شرایط مساعد برای اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان، تنظیم و پیشبری فعالیت مرکز تماس یگانه دایر به مسائل خدمت‌رسانی‌های دولتی، مرکزهای تصدیق کننده، مرکزهای خدمت‌رسانی‌های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی، مدیریت و تنظیم روند تطبیق حکومت الکترونی توسط پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های دولتی در شکل رقمی، گردش اسناد الکترونی و استفاده امضای الکترونی، تجارت الکترونی، اتوماتیک کنونی ذهن صنعی و مکمل نمایی روندهای تکنولوژی از وظیفه‌های اساسی اجنسی به شمار می‌رود. اجنسی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی مقام وکالتداری دولتی در سمت اینوواسیا، اداره‌کنی و تنظیم روند عملی سازی حکومت الکترونی، پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های دولتی در شکل رقمی، گردش حجت‌های الکترونی، امضای الکترونی، سودای الکترونی، تنظیم ذهن صنعی، تکمیل روندهای تکنولوژی و مسائل دیگری مربوط به سمت فعالیت میباشد. تا امروز از جانب اجنسی کارهای نظررس انجام یافته، لایحه‌های گوناگون عملی گردیدند. باید قید کرد که گزارش به نظام رقمی الکی یک انتخاب نیست، بلکه این یک ضروریات و عامل اساسی رشد اقتصادی کشور میباشد. دولت‌های جهان البته به این نظام گذشته ایستادند و جمهوری تاجیکستان نیز باید در این روند فعال باشد، چنانکه رقابت‌پذیری خود را در عرصه بین‌المللی تامین نماید. در این روند از جانب اساسگزار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای در پیام نوبتی خود سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام گردیده است. در زمینه استراتژی پیشگرفته رهبریت عالی کشور اجنسی نیز فعالانه در سمت تشکیل اکوسیستم رقمی تاجیکستان، استفاده های تکنولوژی پیشرفته جهان و همزمان دستگیری لایحه‌های اینوواسیونی
فعالیت می‌نماید. یکی از سمت‌های اساسی فعالیت اگنتی این رشد حکومت الکترونی میباشد. تا امروز از جانب اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تقریبا چند لایحه عملی شده است؟ زیاده از 20 لایحه به نقشه گرفته شده است و تا امروز زیاده از 10 لایحه البته تطبیقش رفته ایستاده است. از جمله لایحه‌های حجتگذاری الکترونی و امضای الکترونی، لایحه‌های همگرایی بین اداروی سمارت بریج، همزمان لایحه امضا پیش رفته ایستاده است. مقام نوتاسیس با جاری نمودن امکانات رشد اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی مطابق با روندهای سطحی جهانی و منطقوی زمینه می‌گذارد. در مجموع اگنتی با مقصد استوار نمودن اساس‌های ساختاری اقتصاد رقمی، رشد اینفراستراکچور و وسیع کردن روند عملی سازی حکومت الکترونی، اینچنین تنظیم روند پوره جاری گردیدن پرداخت غیر نقدی و مسائل دیگری مربوط به سمت اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شده است. با مقصد دسترسی آسان و با اعتماد به خدمت‌رسانی دولتی، نظام همگرایی بین ساحه‌های اطلاعاتی با نظرداشت افضلیت تامین مبادله سریع معلومات الکترونی طریق مخزن‌های موجوده برای جاری نمودن آماده میباشد. با چنین طرز همگرایی بین اداروی در اساس رعایت پرینسیپ‌های حفظ معلومات، پیشگیری افشای آن و عملی نمودن روندهای تامین امنیت اطلاعاتی با استفاده از اصولهای کریپتوگرافی تنظیم کرده می شود. تأسیس یافتن اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نیز ادامه منطقی اصلاحات ساختاری میباشد. مقامات نوتأسیس با جاری نمودن امکانات رشد اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی مطابق با روندهای سطحی جهانی و منطقوی زمینه میگذارد. در مجموع اگنتی با مقصد استوار نمودن اساس‌های ساختار اقتصاد رقمی، رشد اینفراستراکچور و وسیع کردن روند عملی سازی حکومت الکترونی، اینچنین تنظیم روند پوره جاری گردیدن پرداخت غیر نقدی و مسائل دیگری مربوط به سمت اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شد. جمعیت سهامی گشاده مرکزهای تصدیق کننده، خدمت‌رسانی‌های دولتی و تهیه برنامه‌های رقمی از دوره فعالیت تا به امروز یک قطار کارها را به سامان رسانید. جهتی در عمل تطبیق نمودن رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا، جمعیت عین حال برای تطبیق یک چند لایحه‌ها کاربری را به راه مانده ایستاده. برنامه گردش حجت‌های الکترونی را در وزارت و اداره‌ها نصب کرده ایستاده است و در عین حال کارهای آموزشی را به راه مانده ایستاده است. وابسته به رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی و پیشبرد سامانه‌ها، جمعیت سهامی گشاده با یک چند وزارت و اداره‌ها شرطنامه همکاری را به امضا رسانید و در عین حال دپارتمنت خدمت‌رسانی‌های دولتی که برای تهیه کردن لایحه پورتال یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی فعالیت می‌کند، پورتال خدمت‌رسانی دولتی را تهیه کرده ایستاده است. با مقصد دسترسی آسان و با اعتماد به خدمت‌رسانی دولتی، نظام همگرایی بین ساحه‌های اطلاعاتی با نظرداشت افضلیت تامین مبادله سریع معلومات الکترونی طریق مخزن‌های موجوده برای جاری نمودن آماده میباشد. در اصل فعالیت اینوواسیونی و جاری نمودن تکنولوژی‌های رقمی به فعالیت مرحله‌ای منسوبیت دارد، زیرا هر گزارش تحلیل‌های دقیق و اساسناک طلب می‌نماید. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانات‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات، ضمن ارائه پیام نوبتی به مجلس عالی کشور، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شود. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانات‌های تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات، پیشنهاد می‌نمایم که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شوند. پیشوای ملت تاکید نمودند که در 5 ساله من بعد جهت پیشبرد اقتصادی رقمی باید به سمت‌های تکمیل فوری زمینه‌های حقوقی و قبول صنعت‌های دخلدار در سمت گذارش به اقتصاد رقمی تا شبکه‌های 5G انکشاف دادن اینفراستراکچور رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات، تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات، رقمی کنونی پوره خدمت‌رسانی‌های دولتی و تشکیل مخزن یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و بازآموزی کادرها دایر به تکنولوژی‌های اطلاعاتی در داخل و خارج کشور و بلندبرداشتن معرفت استفاده تکنولوژی‌های رقمی، استفاده وسیع ذهن صنعی در پیشنهاد خدمت‌رسانی‌ها و نظام به قیدگیری دولتی،
андешидани чораҳо дар самти таъмин намудани амнияти киберии махзанҳои маълумот, ташаккул додани соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ диққати махсус дода шавад. ҳамзамон бо ин сарвари давлат супориш доданд ки дар низоми таълимии муассисаҳои тамоми зинаҳои таҳсилоти касбӣ равияи омода кардани барномасозон ва дигар ихтисосҳои зарурӣ барои рушди иқтисоди рақамӣ ва барномасозӣ ҷорӣ карда шавад. ворид шудан ба замони муосир ба татбиқи ҳукумати электронӣ яке аз ҳадафҳои бузург мебошад, зеро аз чанд ҷиҳат хосса ва манфиатҳои ба худ хосеро доро мебошад, ки бояд дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи он дида шавад. Зеро ҳукумати электронӣ аз ҳама муҳим бо мақсади истифодаи самараноки вақт ва осонии кор барои шаҳрвандон ва тамоми кормандони соҳаҳои дахлдори вазорату идораҳо, ки маълум аст вақте ки байни сохтору идораҳо як табодул мешавад, ӯ тариқи бурда ва овардани мактубҳо, коғазҳо ба назар мерасад ва ҳукумати электронӣ бошад ҳамчун падидаи махсус ва ҳамчун институти нав бо мақсади аз байн бурдани фактори инсонӣ ҳангоми табодул ва муносибати байни вазорату идораҳо ва инчунин истифода накардани маводҳои канселярӣ дар татбиқ кардани ҳукумати электронӣ яке аз воситаҳои асосӣ ва яке аз манфиати олӣ барои вазорати идораҳо мебошад. бо мақсади боз ҳам мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, илмию техникӣ ва рушди инноватсия дар мамлакат, таҷрибаи кишварҳои минтақа ва дигар давлатҳо дар ин самт мавриди омӯзиш қарор дошта, барои фароҳамсозии шароити мусоиди рушд бо бахши хусусӣ низ ҳамкорӣ тақвият дода шавад. агентӣ мақсад дорад, ки минбаъд низ таҷрибаи кишварҳои пешрафтаро дар ин самт мавриди омӯзиш қарор дода, барои мукаммалгардонии фаъолият тадбирҳои зарурӣ андешад. бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар мулоқот бо аҳли илм ва маорифи мамлакат 30 майи соли 2024 баён доштанд, нақшаи чорабинҳои дохили идоравии агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расид. дар доираи дастури супоришҳо тақвияти робитаи илм бо истеҳсолот ва дар амал татбиқ намудани дастовардҳои олимону ихтироъкорон ба амал бароварда мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи ташаккул додани самти инноватсионӣ рушди соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қарор дорад. тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2030 пешрафти минбаъда дар асоси гузариш аз сценарияи индустриалӣ ба индустриалӣ инноватсионӣ пешбинӣ гардидааст. ҳамзамон ҳуҷҷатҳои стратегиву барномавӣ оид ба рушди зеҳни сунъӣ ва рушди илмию инноватсионӣ қабул ва мавриди амал қарор доранд. инноватсия мафҳуми навовариро ифода менамояд, ки дар мамлакат барои истифода дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ муҳим дониста мешавад. яъне бо назардошти чунин ҳуҷҷатҳо барои ҷорӣ намудани технология дар дилхоҳ соҳа шароит фароҳам оварда шуда, навоварӣ ба амал бароварда мешавад. агар дар мисоли соҳаи бонкӣ дида бароем, метавон гуфт, ки давоми чанд соли охир ислоҳоти инноватсионӣ ба роҳ монда шуд ва дар натиҷа дар низоми бонкӣ маҳсулот дар шакли ҳамёни электронӣ ҷорӣ гардид. минбаъд низ дар ин самт дар асоси таҷрибаи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон тадбирҳои зарурӣ андешида хоҳанд шуд. ҷаҳонишавии ҳукумати электронӣ айни замон бо суръати баланд амалӣ карда шуда истодааст ва бо ин мақсад муносибатҳои нав байни мақомоти давлатӣ, шаҳрвандон ва бахши хусусӣ ба вуҷуд меояд, ки яке аз усулҳои зоҳир намудани шаффофият, зудамалӣ ва беғаразии муносибати мақомоти давлатӣ бо шаҳрвандон ва бахши хусусиро ифода менамояд. амалӣ намудани ҳукумати электронӣ бевосита дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардид, ки ин ҳам бошад бо қабули стратегияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ дар Тоҷикистон, ки соли 2003 қабул гардида буд, заминаи меъёрии танзими истифодаи технологияҳои иттилоотии коммуникатсиониро ба амал овард. дар асоси ин стратегия ё ин ки бо мақсади иҷрои ин стратегия соли 2011 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 643
консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ қабул гардид. консепсияи мазкур афзалияти ташаккули рушди ҳукумати электрониро дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади истифодаи технологияҳои иттилоотии коммуникатсионӣ байни мақомоти давлатӣ, шаҳрвандон ва бахши хусусӣ ба танзим даровард. яке аз дастовардҳои мамлакат дар соли 2022 қабул гардидани стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад, ки он бо мақсади амалисозии ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурӣ таҳия шудааст. зеҳни сунъӣ ин фановариест, ки ба компютерҳо ва системаҳо қобилияти иҷро кардани вазифаҳое медиҳад, ки қаблан танҳо инсонҳо метавонистанд онҳоро иҷро кунанд. ба ин вазифаҳо шомиланд шинохти садо, акс, матн, қабули қарорҳо ва ҳатто пешгӯии рӯйдодҳо. ҳадафи асосии зеҳни сунъӣ ин ба системаҳо омӯзонидани қобилиятҳои фикр кардан ва омӯхтан аст. ояндаи зеҳни сунъӣ умедбахш аст. он на танҳо кори моро осон мекунад, балки боиси эҷоди системаҳо ва технологияҳои нав мегардад. зеҳни сунъӣ асри навро ба вуҷуд овардааст, ки дар он инсон ва технология дар якҷоягӣ барои рушди ҷаҳонӣ беҳтар кор мекунанд. истифодаи оқилона ва масъулонаи ин фановарӣ метавонад дар оянда моро ба имкониятҳои бузург расонад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи ташаккул додани самти инноватсионии рушди соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ қарор дорад. дар ҷаҳони имрӯза таҳдидҳои киберӣ то рафт муҳимтар мегарданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олӣ аҳамияти таҳкими амнияти киберии мамлакат, дастрасии технологияҳои навро барои муҳофизат аз ҳамлаҳои киберӣ ва тақвияти чораҳои мубориза бо ҷиноятҳои киберӣ таъкид намуданд. бешубҳа ҷиноятҳои киберӣ ба амнияти миллии аксари мамлакатҳо хатари ҷиддӣ эҷод намуданд. бо рушди технологияҳои иттилоотӣ ва интернет таҳдидҳои киберӣ мураккабтар, гуногунтар ва маъмултар шуданд. баъзе ҷанбаҳоро мисол овардан мумкин аст, ки ҷиноятҳои киберӣ метавонад ба амнияти миллӣ таҳдид намояд. тарғиби ғояҳои экстремизм ва терроризм тавассути шабакаи интернет, ҷалби ҷавонон ба сафи ташкилоти байналмилалии экстремистию террористӣ, кӯшишҳои аз ҷониби ин ташкилот таҳризӣ ва амалӣ намудани амалҳои террористӣ дар ҳудуди Тоҷикистон омили асосии таҳдид ба амнияти давлатӣ мебошад. тибқи маълумоти хадамоти алоқа ҳоло дар Тоҷикистон 8.3 миллион муштарии алоқаи мобилӣ фаъолият доранд, ки тақрибан 5.6 миллион нафари онҳо фаъол ҳисобида мешаванд. шумораи умумии истифодабарандагони интернет 4 миллион нафарро ташкил медиҳад. ин омор аз он шаҳодат медиҳад, ки имконияти содиршавии киберҷиноятҳо тавассути шабакаи интернет рӯ ба афзоиш дорад. аз ҷониби агенти марказҳои додаҳо ҳамзамон ҷиҳати таъмини амнияти барномаҳои платформаҳое ки таҳия мегарданд корбарӣ карда истоданд ва яке аз раванди асосии онҳо ин таъмин намудани ҳифзи маълумоти шахсӣ мебошад. агентӣ якчанд ташаббусҳои муҳимро равандозӣ намуда истодааст. якумёни рушди инфраструктураи рақамӣ мебошад, инчунин ташаккули қонунгузории нав, таъсиси платформаҳои рақамӣ ва инчунин баланд бардоштани саводнокии рақамӣ. бо мақсади идома додани тадбирҳои ислоҳоти соҳавӣ, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъалаҳои парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ аз 31 июли соли 2024 қабул карда шудааст. тибқи қарор, низомномаи парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ инчунин баҳри таъмини раванди кор минбаъд он номгӯи фаъолияти инноватсионию технологӣ таъсис карда мешавад. дар ҳудуди парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ провайдерҳои хизматрасониҳо дар соҳаҳои муомилоти дороиҳои рақамӣ ҳамчун резидент шахси ҳуқуқӣ дар шакли ташкилоти тиҷоратӣ таъсис дода мешаванд. дар маҷмӯъ фаъолияти парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ барои татбиқи ҳадафҳои муайяншудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҷорӣ намудани инноватсия ва рақамикунонӣ бо суръати иқтисодӣ заминаи мусоид мегузорад. дар парки технологӣ шахсони лаёқатманд метавонанд ғояҳои худро бо лоиҳаҳои воқеӣ табдил диҳанд. парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияи иттилоотӣ дар шаҳри Душанбе дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 31 июли соли 2024 таъсис дода шудааст. парки технологӣ фаъолияти худро дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи парки технологӣ ва низомномаи парки технологӣ, маҳсулоти барномавӣ ва технологияи иттилоотӣ
амалӣ менамояд. Фаъолияти парки технологӣ мазн барои дастгирии чунин субъектон равона карда шуда, имтиёзот дар қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар дарҷ гардида низ барои фароҳам овардани шароити зарурӣ ҷиҳати амалӣ намудани ин фаъолият аз ҷониби субъектони мазкур равона шудаанд. инчунин яке аз санадҳои қонунгузорие ки бевосита яке аз ҷузъҳои ҳукумати электронӣ яъне хизматрасониҳои давлатии рақамиро ба танзим медарорад, ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ мебошад ки соли 2020 қабул гардидааст. қонуни мазкур асосҳои ташкилӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҳуқуқ ӯҳдадориҳои мақомоти давлатӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва дигар шаҳрвандонро ки ба пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ вобастаанд ба танзим медарорад, инчунин ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гирандагони хизматрасониҳои давлатӣ. паркҳои технологӣ ҳамзамон технологияҳои нав ва ҳам кадрҳоро барои ширкатҳо омода мекунанд ва инчунин метавонанд барои рушди соҳаҳои мушаххас ва мубориза бо норасоии кадрҳо истифода шаванд. ҳоло саноати ҷаҳонӣ дар арафаи ба ном инқилоби чорми саноатӣ қарор дорад ки ин боиси пурра автоматӣ кунонидани аксарияти равандҳои истеҳсолӣ, тағйир додани усулҳои истеҳсолӣ ва аз нав тақсим кардани бозор мегардад. соли 2024 бори аввал бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дарёфти имконияти тақвияти ҳамкории соҳавӣ ва рушди инфрасохтори инноватсионию рақамӣ Digital Tajikistan гузаронида шуд ки дар кори он беш аз 1000 нафар намояндагони ширкатҳои бонуфуз ва мақомоти давлатӣ аз 26 давлати ҷаҳон иштирок намуданд. бо баргузории ин форум имконият ва зарфияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонии инфрасохтори давлатӣ, бахши хизматрасонии молиявӣ, инчунин табодули таҷриба бо мутахассисони байналмилалӣ вобаста ба рушди саноат ва тиҷорати рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. пеш аз баргузории форум, агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳафтаи инноватсия ва табдили рақамии Тоҷикистонро ташкил намуд. натиҷаи асосӣ ки ҳафта ба миён омад, ин як пеш аз ҳама пайдо намудани шиносоӣ аз фаъолияти худи корхонаҳои ширкатҳои маҳаллӣ. ҳамзамон масъалаҳои пайдо шуданд ки аз ҷониби ширкатҳои бахши хусусӣ барои дастгирӣ ниёз доранд. яке аз онҳо ин стартапҳо мебошад. стартапҳое ки нав дар ҳамин самт соҳаи IT корбарӣ карда истоданд, дастгирии онҳо ҳам дар самти таъмини мутахассисон, ҳам дар самти молиявӣ дастгирии хос талаб менамояд. ҳамчунин соли 2024 бо ибтикори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон якумин ҷоизаспории миллӣ дар самти тиҷорати рақамӣ баргузор шуд. дар чорабинии мазкур ба ғолибони номинатсияҳои беҳтарин хизматрасонии давлатӣ, беҳтарин стартапи ватанӣ, беҳтарин мағозаи интернетӣ, беҳтарин платформаи электронӣ, беҳтарин IT ширкат таҳиягар, беҳтарин лоиҳаи финтех, ҷоизаи махсус занон дар тиҷорати электронӣ ва беҳтарин соҳибкори ҷавон дар соҳаи IT ҷоизаҳо супорида шуданд. ҷоизаҳои миллии тиҷоратии электронӣ дар оянда ба як платформаи табодули таҷриба, дастовардҳои беҳтарини соҳа табдил хоҳад ёфт. ҳамчунин аз ҷониби агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 13 нафар ғолиби озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ қадрдонӣ карда шуданд. илова бар ин, ҷиҳати ҳавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкориву навоварӣ аз тарафи намояндагони бахши хусусӣ ба ҳар як нафари онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. таҳти сиёсати эҳёсози пешвои миллат дар ояндаи наздик, кашфиёту ихтироъоти ҷавонони замони истиқлол дар соҳаҳои мухталифи илм ва технология дар сатҳи байналмилалӣ эътироф ва ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар мусоидат хоҳад кард. тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодию молиявӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри ҳамқадам будан бо кишварҳои дигар саноатикунонӣ бо суръатро ҳадафи чорми стратегии ҳукумати мамлакат эълон карданд. моҳиятан сарвари давлат ҷиҳати гузаштан ба технологияҳои пешрафтаи рақамӣ ва зеҳни истеҳсолӣ вазифаҳои бузург гузоштанд. дар шароити кунунӣ татбиқи сиёсати нави самараноки саноатӣ ки яке аз воситаҳои асосии он паркҳои технологии саноатӣ мебошанд, авлавияти аввалин дараҷа мегирад.